Challenge me. Challenge me. Hah, apa itu? Hah, itu gerak-gerak. Ah, waduh, itu monster itu gerak-gerak sob. Waduh, berbahaya sekali nih. Yo ho, what's up? Yo, kali ini kita balik mainin Hellblade Senua Sacrifice. Kemarin kita udah sampai di sini ya sob ya. Oke, kita langsung aja kita nih lanjut sob. Kita jelentrekkan ini game ini gimana ini. Nah, ini penasaran juga ini saya. Oke, kemarin kita udah sempat buka segel ini ya. Oke. Langsung. Oke. Ini tertutup gini sob. Ini kita ditutupi oleh ilusi nih. Kita harus balik dulu ke sini. Ya. Terus nah ini ada mengkilat ini ternyata adalah sebuah tanda cinta ya, nyanyi loh kan. Kita lihat sini kebuka sob, loh lihat sini loh ketutup, lihat sini loh kebuka, loh ketutup. Kurang ajar emang ya, kurang ajar. Ini penuh teka-teki dan misteri ternyata. Oke. Naik aja ya, biar cepet gitu. Tujuannya main game tuh pokoknya cepet, nang wis nang mari nang bar nang wis gitu loh. Enggak penasaran. Kok malah ngomong Jawa saya. Oh, oke bebe. Oh, fokus. Oh, enggak. Ah, ini. Oke. Akhirnya kita sudah berhasil buka itu ya. Something happen. Ya iyalah. Iya, aku merasakan. I can feel that. Okay. Kita buka saja. Saya jadi lupa gini kontrolnya. Yeah. Oke. Do you feel it too? Kenapa ini? It's like crossing into another world that gini looks the same but feels different. Di dunia yang berbeda katanya sob. Where the forest itself is watching. Oh, hutannya mengawasi. Oke. Siapa yang mengawasi kita? Berani-beraninya. Kenapa ini? Di atas ini ada banyak tanda seperti tadi. Mana kita? Kita ke atas ini. Saya penasaran sekali ini. Oke. Kita lihat sekeliling dulu. Grafisnya sob, lihat. Jangan porno. Oke. Ini nggak bisa. Apa itu? Oh, hanya bayangan. Kalau jalan itu loh, lenggak sob. Lenggak. Another gate. You know what to do. Ah, Stay back.
Step back, step back. It's not safe, it's not safe. Kamu ini selalu mengganggu saja. Oh. Ya. Break the seal. Align the ravens with the mark of Valravan. Kan ini kacau emang. Which ravens? Where are they? Can't you see them? Kita balik lagi ke sana. Trying to find. Line up the ravens. Gimana caranya kita naik ke sini? Harus naik ke sini kayaknya. Kenapa tiba-tiba suaranya berbeda? I hear something. If you hear the song of Valravan, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Aduh, suara-suara ini loh, ganggu banget sih. Kita kemana ini? Listen, focus. You need to focus. Aduh, apakah kita ke sana, ke atas itu? Oh iya, itu ada tanda. Oke, ini ada tanda di sini. Maka kita lihat sini. Saya ini takut tiba-tiba nanti ada musuh keluar mendadak gitu. Suaranya berdek aja. Oke, oke. Apa ini? Bisakah kita buka? Buka. Waduh. Lewat mana ini? Harusnya ini loh, oh kampret, ternyata hilang mark kita tadi yang fokus-fokus itu. Lewat mana itu? Suaranya nih loh, bikin redek, deg-degan gitu. Ini loh, keringetan. So watching you. Itu loh, ada. Kan itu lewat mana itu? Tuh, kayak ada mantra-mantra gini sih. Bisakah kita lewat sini? Bentar. Susah mikir ini. Aduh, mana ini? Harusnya sih ini pasti ada teka-teki silang, teka-teki sulit. Oh, apa itu? Ini harusnya kita ke atas ini. Apa ini? Aha, biasanya kalau ini biasanya loh kan kurang ajar emang. Kita kelabui oleh ilusi-ilusi yang kurang asik.
Mana? Ternyata ada jalan lain ini. Mother Raven. Challenge me. Challenge me. Ah, apa itu? Wah, itu gerak-gerak. Ah, waduh. Itu monster itu. Gerak-gerak, sob. Waduh, berbahaya sekali nih. He's gone. He doesn't Look. mean. Where did he go? Hilang. Where is he? It's all your fault. Loh. Kok hilang? Tadi gerak-gerak loh. Jangan bilang nanti tiba-tiba kayak hidup gitu. Tiba-tiba langsung nyergap gitu. Bahaya ini. Bentar. Terus kita kemana ini? Loh, bentar. Oh, kampret. Lihat ini nutup ya. Loh. Ini tuh kakinya banyak banget sih. Ada suaranya gang. Oh, Yesus. Terus ini kemana kita? Aduh. Saya pusing. Ini kok muter-muter gini ya? Mana ini? Setelah kita kesini. Wih. Masuk sini. Oh, jalan buntu ya. Nggak salah. Mana itu? Find it. Saya lagi nyari. Oh, ini ada pintu di sini. Aduh. Itu ada lagi. Gerak-gerak lagi. Aduh. Waduh. Ya bunyi teman-teman. Dia takut ternyata sama kita. Dia mati nih. Is she lost? Ini Wouldn't be the first time. ilusi atau apa sih? Last winter, before the tragedy, Banyak ilusi. she journeyed into the wilds of her native land, living Oh. off berries, roots, and rabbits. Loh kan? Lihat itu. Uncommon, you see. Itu pintunya ketutup, sob. We call Kalau kita ke sini, loh, kebuka. Kurang ajar emang. Some, like truth, become gout in search of penance, Bikin pusing aja. like Senua. To purge a curse, Oke, masuk akal. those who make it back are forever changed. Saya takut ini tiba-tiba nanti ada apa kah? Tiba-tiba ada yang keluar gitu. Nah, ini ada 2 tangga. Kita lewat mana dulu? Lewat sini aja. Saya lewat tangga yang benar-benar tangga aja dulu. Oke. Ini nggak hidup kan? Tiba-tiba nyerang. Oh, ini yang kita lihat dari jauh tadi. Oke, coba kita masuk. Loh, kampret kan? Itu ada tangga kan? Loh, She can get up now. tadi nggak ada. She can get up. Oke, Must be magic. Dark magic. magic. Raven tricking her. Raven. How can she get up? Wait, it's him. Kita lewat mana? Dark magic draws her closer. Raven's magic. It's not. He's helping her. Kita langsung It's not turun lewat him. sini, It's bisa a nggak? trick. She's doing it on her own. He's not tricking nggak her. bisa. It's magic. It's an illusion. Oh, kita harus gini. Tuh.
Oh, harus gini. Kita harus muter gini, sob. Loh kan? Harus muter. Oh. Kita kemana? Kita turun lagi kan? Loh. Oke, kita turun lagi. Kita ke sini. Oh iya kan, tangganya masih. Oke. Turun. Ini balik lagi ke sini terus. Ya. Ini kita muter ini. Oke. Semoga saya masih ingat jalan pulang ya. Kita lihat sini dulu. Terus mana ya? Sini kah? Aduh, tak tahu jalan pulang. Saya pusing mau balik ini. Oh. Kembalinya lewat mana ya? Oh iya, lewat sini tadi. Oke. Loh, ini jembatan kaki bukan? Aduh. Oh, ini balik lagi nih. Salah kita. Di sini. Memusingkan sekali. Kita mau balik aja susah. Kita lihat sini. Oh, itu ada pintu. Oh iya, sini. Oh, ini yang tadi ya. Ini sini. Tadi sini. Terus ke sana. Ya. Kenapa kita muter-muter terus? Mana jalannya? Aduh. Sini kan? Oh iya, sini. Ya betul, kita ke sini. Ya elah, harus muter-muter gitu. Oke. Ke sini. Ya, akhirnya.
Kita harus itu dulu. Apa? Fokus dulu. Aduh, kurang dekat. Oke. Ke sini. Duh. Gila. Oke. Nah, ini udah. Oke. Kita naik ke atas itu. Aduh, teka-tekinya bikin pusing sekali. Oke. Akhirnya susah sekali nih. Kita turun. Apakah ini sudah bisa dibuka? Bisa ternyata. We picture fear, and we think of a Ini apa shadow ini? in the woods. A creature in the Gajah. night. If only it were that simple. Oke. The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already Apa here. ini? Kenapa ini? Kita bisa buka kah? She can't get in. She can't go in there. Ini bisa dibuka. Valravn, he's there. She can't go in. Has to find another route. Iya, saya tahu. Kita harus cari jalan lain. Find a way somewhere. Go round. Find your own path. There's a different way. Oke. Apa ini? Oh my god. He's finished. Ada lagi. They're winning. Ayo. Aduh. Beri menghindar. Waduh, mana ini? Oke. Woi. Kita kena bokong, saudara-saudara. Aduh. Ntar saya benerin mic dulu. Oke, kita ulang ini. Saya jadi bingung kendaliannya ini. Oke. Jangan. Kita harus menang. Defend yourself. Finish this. Oke, nice.
Oke. He's gone. Waduh. Behind you. Sudah menghindar ini. Oke. Jangan mati. Oke. Ini nggak ada. Oh. Finish him. Oke. Sudahkah? Ya, sudah. Oke. Saya ini nggak bisa bertarung ini. Oke. Sudah selesai ya? Iya, sudah selesai. Nah, ini ada. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had 3 sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Oke. Apakah kita harus melawan orang itu kah? Yang diceritakan tadi? Oh. Ada mayat. Kita kemana? Oke. Kita turun aja. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. The Turning darkness. home into a foreign land and loved ones into strangers. Kenapa ini tiba-tiba gini? Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Hujan. Kamu nggak bawa jas hujan? Bahaya sekali nanti kamu masuk angin ini. Aduh. Apakah sebaiknya kita berteduh? Nah, ini ada pasal lagi nih kayaknya ini. Oh, kan? Apalagi sulit ini. Tuh kan? Kampret. Ini mapnya lebar amat. Nanti kita muter-muter lagi nih. Waduh. Waduh.
Oh itu ada itu. Waduh. Ada dua sob. The song. Balraven. Balraven's song. It's over here. Ada dua, ada di sana sama Is that? di It's situ. not like that. No, it's here. There's two. Listen, focus. Listen. It's magic. Kita harus lewat mana ini? This reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? Oke. Forest in the wilds. The wilds. She left him in. Kita lewat mana ini sob? Why did she leave it? Mana kita? Di situ ada dua. Oh itu ada sesuatu itu di situ. Ada yang berkilau. Apa ini? Apa ini? Bentar. Terbangnya yang mana ini? Kita harus cari gerbang, cari yang berkilau. Ini kebalik lagi ya. Oh itu ada yang berkilau di sebelah sana. Ya itu, lihat mana itu? Bisa dibuka kan? Open it. Nggak bisa. Not from this side. Oh ini ada tanda ini. Nggak bisa turun? Itu lihat mana itu? Oh lihat sana. Oh ini apa ini? Oh bisa dibuka. Oke. Nice. Oke. Saya bingung sekali ini, membuat saya bingung ini. Apa yang berubah? Oh, oke ini berubah. Kita turun dari sini. Bisa. Oh lihat jembatan sini kan? Oh iya. Kita buka ini. Oke. Nggak bisa. Bentar. Kita jangan kesini dulu. Saya penasaran dengan yang ini. Ini ada jalan juga. Kita ke atas dulu aja. Kampret, hanya putus. Bisa loncat kah? Waduh,
ternyata kita salah jalan. Tangga gak guna ini. Oke, turun. Berarti lewat jalan rahasia ini kah? Game ini sukses buat pusing. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Oke. Kita kemana? Kita sudah ketemu sama ini. Dia cuma cerita brother. Kita kemana? Ini ada kita lewat sini aja lah. Tapi balik lagi. Apakah yang di jalan sana itu lewat mana ya? Look, apa yang kita look? Gak ada jalan ini. Oh, itu ada. Oh, ternyata ada. Oke. Nah, ini balik lagi. Oh, itu ada tangga di situ. Kita harus muter dulu. Wah, asli pusing. Ini sudah kebuka. Loh, ini padahal tadi itu ada itunya, penutupnya.
lihat perbedaan. Kita lewat mana nih teman-teman? Ya, I lost. Oh, ini ada jalan. Saya berasa muter-muter terus ya. Apa itu? Apa ini? Bedanya apa? Saya nggak ngeliat apa-apa ini. Bikin pusing. Loh. Kok bentar. Apa ini? The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, Oh, and at kalau last berpuasa. he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Terus ya cuma cerita aja sob. Peluk-peluk. Ini jalannya ditutup.
ini kayaknya harusnya jalan. Kita kenapa muter-muter aja ya? Ini kemana? Apakah kita balik kalau ke sini? Oh enggak ternyata. Kita coba ke sini. Ada apa-apa yang bisa disentuh ini di sini? Oke sob, saya rasa saya masih stuck di sini. Oke, untuk record hari ini saya rasa sampai di sini dulu. Saya juga masih belum tahu gimana pendapat kalian tentang game ini. Jadi mungkin nanti saya tunggu request dari teman-teman dulu, apakah game ini akan saya lanjutkan atau tidak. Karena saya lebih prefer main Little Nightmares sih sebenarnya. Jadi oke, terima kasih udah nonton. Happy gaming, jangan lupa like dan subscribe ya sob. Oke, akhir kata, see you sob.